Alawi mrengo wa 15. Sheria kuhusu kishonono, milatu na maji gambulago mwirini. Wanakina na Musa na Haruna kiamba, nina Israeli muambe, mtu yoyote akikala ana kishonono na anambola ufira, wa ufironda muhende akale mkolo. Wa ufironda muhende akale mkolo kivivi. Ukaendelea kumbola hedu ukituma. Kitanda chochosi kila liruacho niye mkongo wa kishonono. Na chochosi andicho kikelesira kindakala kikolo. Mtu yoyote ndiye guta kitandache andafula ngoze na oge na andakala mkolo hata ziloni. Yoyote ndiye kikelesira chochosi kindicho kala kizakelesirwa niye andafula ngoze na oge na andakala mkolo hata ziloni. Yoyote ndiye mguta andafula ngoze na oge na andakala mkolo hata ziloni. Yewa kishona naki mtu hiramahe mtu mtuki yaze hiramahe andafula ngoze na oge na yandakala mkolo taziloni. Kitu chochote ndicho kelesira wakati ndiho kala na hirika nyama kenda kala kikolo. Yewe sande guta chochote ndicho kala aza kikelesira andakala mkolo taziloni. Mtu yewe sande kula kitu chochote ndicho kala kizakelesira niye andafula na oge na andakala mkolo taziloni. Mtu yewe sande gutwa niye wakishonono hasio kuoga mikono andafula ngozi auge na andakala mkolo taziloni. Kia chochosi cha ulongo kindicho gutwa niye wakishonono kinda bandwa na kia cha muhi kinda geswa. Ye mtu akishonono ndiho tuswa andatala sikufunga hekwa kutuswake andafula ngoze na auge na maziga peho na yandatuka. Siku ya 8 andahala magia mairi hedu makinda mairi ga utoro endembereza Bwana. Mlomo wa hema la mtunganano ampe mlombi. Mlombi andagamboza sadaka wanganda rimboza here sadaka ya dhambi na roringina ramboza here sadaka ya kuocha. Kwangira mlombi andamusira dhambi yengwenye kishonono mbereza Bwana kwa utuacho kishononochi. Mwanamlume amboloho ni mbeyu ya kilume andoga mwiri wosi na andakala mkolo taziloni. Kila nguo hedu kingo iriyo na mbeyu iyo indafula na indakala kolo taziloni. Mtu akikala na muche na akimwagira mbeyu ya kilume osimandauga no mandakala kolo taziloni. Mwanamche kingira mwezini andaendelea kukala mkolo kwa muda sikufungahe. Hayo sande ya mguta andakala mkolo hata ziloni. Kila kitu ndicho lalira na kukelesira wakata mwezini kindakala kikolo. Yeyo saguta kitandache andafula ngoze na auge na andakala mkolo taziloni. Yeyo saguta chichusa akelesiracho yengwana mche andafula ngozi na oge na yandakala mkolo taziloni. Chochosa akelesiracho kakala kitanda edu kitu chochosi akigutaye andakala mkolo taziloni. Mtu akilala na milato ya mwezi kimuguta andakala mkolo kwa muda wa sikufunga. Kitanda chochosi kikilaracho kindakala ni kikolo. Mwanamke akivuza milato siku nyingi wakati mwezini edu akingira mwezini atoe zaidi ya kawaida ya kwake andaendelea kukala mkolo wakati wose ambolwa ni milato za jahere wakati amwezini. Kila kitanda kilaracho na kila kitu akikelesiracho wakati aendelea mbolwa ni milato kindakala kikolore kitanda akilaliracho na kila kitu akikelesiracho wakati mwezini. Mtu yeyote agutaye vitu vivyo andakala mkolo andafula ngoze na auge na andakala mkolo taziloni. Andiho kalaza tusokula na kumbola lase kwakwe andakala sikufungahe bali andakala tuka. Siku ya 8 andahala magia mairu hedu makinda mairi ga utoro endenago kwa mlombi mlomo wa hema la mtunganano. Mlombi andamboza mwinga here sadaka dhambi na roringine amboze here sadaka kocha. Kwangira andamusira dhambi ya mwana muche mbereza Bwana kwa utuwa kumboloni milato mhendeayo mkolo. Kwangira mdatenga Israeli kula kwa vitu ahendajo akolo ili masife akolo kwa kurangiza ukolohe marangu ruro kahizao. Gago ndo malagizo kuhusu mtu ariye na kishonono na ahendwaye mkoloni kumwaga mbeyu ya kilume na juruza mwana mche ariye mwezini na iye ariye na kishonono akakala ni muche hedu ni mulume
na iye avuzaye milatso na mtwalale na mwana mche mkolo. Ni hayo tu.